I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj 4. klip. Sada ću vam pokazati kako da promijenite Chrome ikonu. Idete na Google i imate, ovaj link će vam biti u deskripciji. Znači ovdje prvo pišete Chrome, idete search, ja sam već to uradio, i sada ikonu koju vi želite. Meni se ova sviđa, idete na nju, zatim kliknete iko i sada će vam početi da skida. Kada ste skinuli ikonu, idete na start, kucate Chrome, kod mene sada ovaj znak YouTube, ali evo da vam pokažem kako da promijenite. Znači desni klik na Chrome, idete na svojstva i imate ovdje vam piše promijeni ikonu. Zatim tu idete na pregledaj i nađite ikonu koju ste vi skinuli. Evo je, ja sam svoju našao, idete u redu. I vidite, tu ste sada dobili tu ikonu. Kako da vam ta ikona bude ovdje? Samo dođite ovako i to uradite i pogledajte. Vaša ikona se promijenila. To bi bilo to u današnjem tutorijalu. Molim vas, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav!